February ni somni panga sang ni somni panga thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump an na han thok chho tak tak chu khovel pum hi kong sang in hor hing dot mai ti kan hreveka alo soi to nge in US sarkar lai pui hnoya na thok ti tlem lama po chak takin Trump sarkar hian ma la zela tuna hian khovel ram sang atan puina pechuak tura US sarkar lai pui hnoya agency poimo tak USA ta thok tu te zinga sang khazaruk zet chu ban turin thupe ka chhuale der to ani United States Agency for International Development USAID hi US ram chung mai baka khovel ram sanga inzar phara na thok thinan ni a Trump sarkar chon he agency a thok tu a ho tulian le na poimo bik thok mek te ti lo chu cholvek turin hriat tiran ni a atira router sinan pon dan chon na thok chol tir tur hi mi sang ni vel ti ania News agency dangte chon sang khazaruk zok ni in nimin lamkha nan ziak ani USAID hi US in kong sanga ram dang hena tran puina pek thin boi pui tu agency poimo tak ni in khovel mun sanga US tran tu le tho pui tu ram siam tu ania thok tu zinga hian US civil service le foreign service officer te po antela US sarkar na thok injom khom pol ten Trump malak na hi khingma se federal judge chon Trump hi thiam lo an chantir lova amalak na chunjom zel turin zalen na an pe ani Trump hian president office lo tir khan ramdang tran puinan pek thin sang te chu ni som ko chung cholri turin thu pe ka ti chuak ngala US in ram sang atam tur me kan tran puina te shilenga wanga har satna tok te hena tran puinan pek te indona wanga har satna tur te hena tran puinan pek te po a chol vek ri a khovel mun sanga mi pui makta doi tel tak mewin an tur me kani heti la hian US8 na tho me ka hian Trump sarkar hian ven himna le ru ilawa sum don na beilet na konga ma an lang ne ro kalpui zel tur antia hetianga na tho lai an chol tak ria wang hian US8 fund dollar tu le ding on panga point pathum chu khoi chet thei lovin om meka US8 program noi ringota hian US chuan kumtin dollar tu le ding on somli vel mangji ani India ra maringot po US8 hian ni kum chung khan project sanga dollar makta doi zasari somnga vel an mangani nimin kha Russia in Ukraine runa tanga kumthumna nia Ukraine ko pui ki fa Europe khomol puiram hroi tu te chuan support Ukraine tu pui manga in mu khom na nei an kal khoma he samita hian Europe ram khomol pui hroi tu te baka Canada ram Prime Minister Justin Trudeau po atelani he samita hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan thu soin Russia nena in rem na nei na poimo ber chu tang in thleng tona tang an nei te in chu sak vek chu ani atia indo nuwa Ukraine le Russia te hian tang in thleng hi tum som ruk zet an nei to a Zelensky chuan Russia hian Ukraine mitang sang tam tak a kol meka a then phei chu kum sang ni som poli Crimea war lai mi te khan lani atia Russia hian Ukraine mi hren te chu ngei turani Ukraine chuan tang zong chu vek hi kan in pe reng ani ati Ukraine hian Russia in Ukraine mi hren zat hi officially nan la puang ngai lova mi sangriat aya tamman ni rinani Zelensky chuan remna le mon na chu darkar khat chunga pon mai the ani lo ti sain Putin hian remna min pedon lova enge monena min thleng pui po tum lawang chakna le fin na ba ka in lung rol na nena nei chi ani ti in Europe khomol puiram hroi tu te chu nangni nena kan tho ho na wangin remna hi kan nei nge ka be se ani ati he samita hian hmuna kallawin Germany ram President Frank Walter Steinmeier chuan video conference mangina telpui ve a Steinmeier chuan he indona hi abultran tu chu Russia ni a tuna hian US chuan Russia thule hla angai thla a White House in angai chang deuh ta ani mai thei ma se Russia hi dikta ti na ni mi alo atia tunhaya US Secretary of State le Russia Foreign Minister te in biak na chungchang direct a soilang si lawin Steinmeier chuan ngai tu chiang manglova in biak na le thu chu lak tlak lo tak manga kan lung rual na ti chiat tung man omani chuan an hresual khopang karliam ta thil thleng khan European te thu khat buwa kan tlan na hi ating het sota tunma zong a in Ukraine ta na kan din na kan het zual zo kani ati video conference manga he samita telve tho UK Prime Minister Keir Starmer point he indona hian Russia hi thunei tu berani na chan tur omlo Ukraine mi puite hian ram chan turin an huai sen emema Russia ram economy ta cheme kani atia
Ukraine hi atlomani chuan adot tu chu Europe khomol puipum puyani chu wangin Ukraine tana ding tura kan tran rual zela poimo ani atia inka haineya inrem na kong zo tura malakna UK chuan Ukraine sipai tirain huam thu a soibok Kiev samida telve Canada Prime Minister Justin Trudeau point thu soin achak chak din chuan a khovel ani to lo atia Russia in tharum hanga Ukraine bei hi kan nun phung laka in dona mi puiro rel na beina dan le thu pek beina kan in rin tok na le ro rel na dik beina ni atia Ukraine in Russia beile na Canada chuan lir thei silai mu le jet fighter landing system te pek bel tur thu a soinghal bok European Commission President Ursula von der Leyen chuan Ukraine in dona hi Europe khomol pui malam hunata na khong thui tak nei turani wangin na poimo tak zeta chu wangin Ukraine hena in veneral thuam pek hi kan man mo angai atia win Ukraine pui mek na Euro tluk le ding on za som thum panga baka tranpui na dang Euro tluk le ding on thum point panga pek bel tur thu apong bok hetianga ni mek lai hian nimin conference President Emmanuel Macron chuan US kalin President Donald Trump nen Oval Office anin koma President pani te hian press conference nein heta hian Trump chuan Ukraine chungchang zona channa Ukraine in dawda chu kan fin viau chuan kar ni khat chungin ti top mai theani atia kan fing tok lawani ro chuan he in dawna hi kal zelang chu kan du lawani ka soithin kha reng ro he in dawna hi in do pui pathumna chang theani chu po chu kan du lawani atibok Trump hian tun hna ya Russia President Vladimir Putin nen phone manganin biak thu le Ukraine in dawna ti top tura in biak na nen rem ti dun thu a soibok Pope Francis chu adam hlei theilawa zansom zet damdo ina ri hnuwa nimin jing khan Vatican Holy See Press Office chuan thu chwa siamin Pope hi zanamu tha ti an soya adin munero ala thalo antibok Pope Francis hi kumsom riat pariada upani to a tun thani sompali khan thok kharsa ti wangin Rom khopuya Gemelli Hospital dalunia achuap pahnia pneumonia mu ania thoklam har satna ni wangin adin mun hi der thong angreng viawa atira chona thokna do ta longa omti in bronchitis sangin en colony phota ma se hnuwa pneumonia antile tani Pope Francis yan in rin ni tangkhan thokna lama har satna nei to ri lo antia cholni liam ta tlai khan Pope hi thisena nei tlema wangin a hemoglobin level ti sang turin thisen pe kania Holy See Press Office chona din mun hi alapa ngai lo hle chungin zana po hadam takin amu thei to ni in nimin jinga thu chua hian an soi khovel hiata hadam takin amu ti puana ni chungin Pope Francis hian akallama har satna neya athok na lampo har satna nei lo anti chungin oxygen po sang takin nan la pezel thawani Pope Francis hi kumsang ni som pathuma tangkhan khovel puma catholic church ho tu pa berani tana akuma tam ve tak dewa wangin in social na neu anei ve de oreng to a kumsang ni somni pakhal le somni pathum khan zai puya to ka henga te hi chona din mun hi athalo ti in pona ni ngai lem lova tuntu ma hi chona din mun hi akhir hle ti pon telani zela wangin ngai ati thalo angreng khop mai Germany ram chuan chancellor tharan nei don ni in alanga Germany ramin than pui nei zo ta ka Christian Democratic Union CDU te chuan vote tla zongzong za somni pariat point panga mu in CDU hruaitu Friedrich Merz chu chancellor tharani tura beiseyani Merz hi sangkha zakwa somnga panga November ni som pakhata piang ni in kumina kumsom sari atling dona Germany Ramadan lawalu rute then faya Germany ram economy siam that chu athupuyani Israel chon West Bank ka teng tir lutin Gaza boina wanga West Bank chu sante an kir le lo nan Israel sipai te chu West Bank ka hian anom ri don ni in Israel Defense Minister Israel Katz chuan a soi heti la hian Hamas hoin in rin nian mission paruk an chu anuwa Israel chon Palestinian mitang zaruk somni chu ave turani lain an la chu ave du lova Israel Prime Minister Office chuan thu chu siamin Hamas te hian an mission an chu le tur te chu ceremony pui tak siaman chu to lo tur thuan soi ma chuan Palestinian mitang chu an ni tori lawang ti an soya hetiang ani ta ka wang hian Israel le Hamas te inkara inka hainei mek po engtin nge kal zelang ti soi thei ani talawani bazari lo thira wangin kan lo me